nza mwalimu Byiringiro Eric. Ndi umwarimu kw'iri torero. I am a teacher of this church. Ndi umukozi w'Imana. I am a preacher, a child of God. Kandi Imana yangiriye neza. God has done wonders for me. Ndi umugabo ndubatse. I am a man, I am married. Mfite umugore n'abana I batatu. have a wife and 3 children. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Ntabwo ndi umugabo gusa. I'm not just a man. Ahubwo ndi umugabo wo guhamya Yesu. I am a man who pleases God. Hallelujah. Amen. Narivuze ngo ntabwo ndi umugabo gusa. I'm not just a man. Ahubwo ndi umugabo wo guhamya Yesu. I am a man who blesses God. Amen. Nawe ntuburiwe gusa. Don't be just a person just like that. Umugabo uhamya Yesu. Be a man who blesses God. Be a woman who blesses God. Be a girl who blesses God. Umusore uhamya Yesu. Be a boy or youth who blesses God. Or be a grandpa who blesses God. Be a grandma who worships God. Hallelujah. Amen. Tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana. We are going to talk about the word of God. Ariko nashimye Imana. I thank God. Imana iri mu kazi hano. God is working at this place. Bashumba. Our bishop, our leaders. Imana iri mu kazi. God is working. Amen. Mw'iki cyumweru habayemo ibintu byinshi. This week a lot has happened. Ariko natunguwe. But I am so happy. Abo twari dufite inama. Those we had a meeting with. Abavugabutumwa n'abayobozi b'itorero. The leaders and the preachers. Turimo twiga uburyo dukora ubutumwa. We are learning the way we can be preaching. Turimo twiga uburyo twavuga ubutumwa buri. We are learning the way we can be preaching even in the system. Hallelujah. Amen. Ubutumwa the preaching of the Lord, bufata ku misozi irindwi, which starts on the 7 mountains. Hano ku itorero, here at the service, turi umusozi w'idini. We are one mountain and the church. Turi umusozi w'idini. We are one mountain and the church. Hari indi misozi tugomba kujyanaho ubutumwa. There is even another mountain where politicians need to know the word of God. Imana igomba kugaragara muri politiki. God needs to be seen in politicians. Ubutegetsi bwashyizweho n'Imana. Because the president is politics. But on the mountain of politics, the devil has taken. Barakora ibitajyanye n'Imana. They are working things that are umusozi nawo ni uw'Imana. But even that mountain is of God. And it is of God. We need to take the Lord on that mountain of politics. Twateranye n'umunyepolitiki. We are together with the politicians. Imana iri kumwe natwe. God is on our side. Turabashumba hano. We are the leaders here. Turi kwamamaza ubwami bw'Imana hano. We are taking the word of God. Ariko no muri politiki. But in politicians, agomba kubamo abahamya Imana. there are people who are supposed to pray God. Today you are here. Muri abashumba. You are a leader. Muri abapasitoro. You are a pastor. Hariya muri politiki. They are in politics. Mugomba kugaragaza Imana. You need to show God. Imana iri hejuru. God is on top. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. The message is for you. Elohim turabatumye. Elohim, we are sending you. Turabakozi b'Imana hano. We are the workers of God. Turabakozi b'Imana hano. You are the workers of Mugaragaza Imana. God. Show God there. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Uwo ni umusozi imwe, hari n'indi misozi imwe. That is another mountain there also. This month, dufite intego. we have the person iboneka mu Bafilipi ibice bibiri. which is seen in Philippians 2. Ibice bibiri. Philippians chapter 5. Havuga ngo mugire wa mutima wari muri Kristo. And you should have a heart which was in Christ Jesus. Niyo ntego yo ku kwezi. That is the heading of this month. Icyumweru cya mbere. The first week, twavugaga ku mitekerereze. we were saying about the thinking y'abantu bafite umutima wo muri Yesu. the people who have the heart of Christ. Icyo cyari icyumweru cya mbere. That was the first week. Twavuze ku mitekerereze. The thinking. Icyumweru cya kabiri. The second week. Twavuze ku mikorere. We said the working. y'abantu bafite umutima wa Kristo. When the person has the heart of Christ Jesus. Icyumweru gishize. And the last week. Twavuze ku musaruro. We said about the harvest.
harvesting. umusaruro uva mu bantu bafite umutima wa Kristo, The harvesting which comes from the people of God. kandi umusaruro watangiye kugaragara. And the harvesting began Abari to hano show. kuwa kane mwarabibonye, Those who are here on Thursday, you saw abari it. hano kuwa kane Those mwarabibonye, who saw it and who are here on Thursday, you umusaruro saw it. uva mu bantu bafite umutima wa Kristo The harvesting which comes out from the heart of Christ, of the people of Christ, it is showing. Hallelujah. Amen. Uyu munsi intego y'ijambo Today the heading of the word, n'ubundi ishingiye aho hantu, it is also from there. vuga ngo mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu. You should have a heart which was in Christ Ariko Jesus. uyu munsi ngiye kuvuga Today I'm going to say, ku ntego ivuga ngo kuba ubutumwa, to be a messenger, kuba ubutumwa to be a messenger biturutse mu kugira umutima wa Kristo. from having the heart of Christ. Ntabwo ari ukuvuga ubutumwa. It's not preaching. Intego y'uyu munsi The message of today, iravuga ngo kuba to be ubutumwa a messenger biturutse mu kugira imitekerereze ya Yesu. having the thinking or the mind of Christ. Hallelujah. Amen. Iyo niyo ntego. That is the head of today. Twihuse reka dusome ibyanditswe byera. We are going to read our Bibles. Turasoma ijambo ry'Imana riri mu rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Abakorinto, We are going to read in 2 Corinthians ibice bitatu, chapter 3, umurongo wa kabiri gusa. verse 2. Only verse 2 alone. Urwandiko Pawulo rwa kabiri Pawulo yandikiye Abakorinto, The 2 Corinthians ibice bitatu, chapter 3, umurongo wa kabiri. verse 2. Hanyuma turasoma n'irindi jambo, We are also going to read another verse. hano murarimenyereye cyane Maybe you've heard it. ariko ntimuzarimenyere. Don't get used to the word. Ijambo rindi turi busome The other word we are going hano to read. murarimenyereye ariko ntimuzarimenyere. Here you know the word, but don't get too used to the word. Mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo 20. We are going to read in Matthew. Kadusome ibyo byanditswe. We are going to read the word of God. Bakorinto ba kabiri gatatu kabiri haravuze ngo nimwe rwandiko rwacu, You yourselves, you are the letters we have, rwanditswe mu mitima yacu, written on our hearts from everyone to know. urwo abantu bose bamenya To know and lead. bakarusoma. And lead. muri nimwe rwandiko rwacu, You yourselves, you are the letters we rwanditswe have, mu mitima yacu, written on our hearts from everyone to know and lead. bakarusoma. And lead. Hallelujah. Amen. Kandi muri Matayo Matthew 28:19 28:19. niyo ntego y'itorero n'ubundi Elohimu. That is the heading of Haranditse Elohim. ngo nuko mugende muhindure abantu bo mu mahanga yose Then go to all peoples mubabatiza mu everywhere izina rya and Data wa twese make them my disciples. Baptize them n'iry'Umwana in the name of the Father, n'ury'Umwuka the Son, and the Holy Spirit. mugende muhindure abantu bose You mu must go mahanga yose. all over the world. mubabatiza mu izina rya You Data wa should twese baptize the people in the name of the Father and the Son and the Holy n'iry'Umwuka Spirit. wera. Amen. Yesu ashimwe cyane. Amen. Dushimire Uwiteka dukoma We amashyi. should thank God while we are clapping Iri hands. niryo jambo tujye kuvugaho gato. These are the words we are going to talk Ndashaka about. kwiruka cyane, I want to move fast. ngiye kugukoresha cyane. I'm good, no problem. Ntabwo ndi bwite ko uri gusemura, usabwa kunkurikira kandi Umwuka wera gukoresha. Amen. Mumushimire nawe kagiye kunkurikira. Amen. Intego iravuga ngo kuba ubutumwa mu mahanga. To be a preacher in Zambia. Kuba ubutumwa mu mahanga. To be a preacher in the world. Bitewe no kugira umutima wa Kristo. And it's beyond the mind of Christ. Iyo umuntu avuze kuba, If the person says to be, nuko uhinduka uwuriwe. it's to change you yourself. Iyo umuntu avuze ngo Eric, If someone says Eric, ni byiza it is good
Eric, it's too good to know that I am Eric ntarakubwira uwo ndi. before I tell you who I am. Hallelujah. Amen. Iri jambo dusomye muri Matayo, This word is read in Yesu Matthew. yatanze misiyo. God gave a job. Abwira abantu ngo mugende He said you should go. mwigishe abantu bo mu mahanga You should yose. preach them to the whole Mubagire world. abigishwa You banjye. should make them my disciples. Ariko njyewe But me, intego mfite the wedding mbere of yo kujya kuvuga, before you mbere talk, yo kujya kugira icyo uvuga, before you talk, banza ube. be. Mbere yo kujya kuvuga ubutumwa, Before you go and banza preach, ube ubutumwa. you yourself Mbere know yo kujya yourself. kubwira umuntu, Before you tell banza someone, ugire uwubawe. you know yourself first. Haleluya. Amen. Kuko hari benshi kuvuga binaniye. There are a lot of people fail to talk. Na Paul na Mose Even Moses, yatanze excuse ku Mana. he gave an excuse to the Aravuga ngo Lord. ntabwo nzi kuvuga. He said, I don't know how Kandi to talk. Imana hari igihe igutuma And when he told them ikakubwira personally, ngo genda uvuge. he said, go and speak. Ariko iyo utazi kuvuga, But if you don't know how to speak, Imana irabigushoboza. God makes you to speak. Birashoboka ko utanavuga, It's possible you can't speak, ariko ugomba kugira uwubawe. but you are supposed to be someone Haleluya. who you are. Bivuga ngo Which says, jyewe ndi Eric, me, I am Eric, ndi umuvugabutumwa. I am a preacher, Nigisha ijambo ry'Imana. I teach the word of God. Mbere y'uko rero mbumbura akanwa Before k'umuntu, I talk to the word, I talk to you. biransaba kugira ngo mbe It asks me umuvugabutumwa, to be a preacher. wowe umenye icyo ngiye kuvuga, You should know what I'm going to say ntarakivuga. even before I speak it. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Elohimu, Elohim, abakristo mwese all the members, mufite misiyo you have a yo mission kujya kuvuga ubutumwa, where you need to preach. ariko birabasaba It is asking you, mbere y'uko muvuga before you speak, mubanze muri ubutumwa. you need to be a message. Umuntu nakubona When a person sees avuga you, ngo uriya ni umuvugabutumwa. who says that one is a Umuntu preacher. nakubona utaravuga iby'urukundo, Even when someone sees you before they set up, he must see love umuntu in you. nakubona When a person sees you, utaramubwira ibyo guca bugufi, you told them not to be humble, they should see you humble. umuntu nakubona When a person looks at you, ugiye kumubwira ibya Yesu, going to preach about Christ, akubonemo Yesu, he must see Christ in you. akubonemo He Yesu, must see Christ in you. akubonemo He Yesu. must see Christ Mbere in y'uko you. umuvuga, Before you speak, tugomba kugaragaramo Yesu we need to be seen in mbere y'uko Christ tumuvuga. before we proclaim Christ. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Noneho intego mwayumvise, You heard the head of the topic. kuba ubutumwa To be a message mbere y'uko tuvuga ubutumwa. before we speak it Kuba out. ubutumwa mu mahanga To be a messenger in the whole world. mbere y'uko mubuvuga mu mahanga. Before you listen, you speak Kuba it in the ubutumwa mu world. rugo iwawe To be a messenger in the mbere place. y'uko ubuvuga iwawe. Before you speak it in your place. Kuba ubutumwa ku musozi wa bizinesi To be a messenger to the mountain of business. mbere y'uko uvuga ubutumwa. Before you speak the message. Guhinduka ubutumwa. To change and become Abantu a message. bakureba bakabona Yesu. When they see you, they see Christ in you. Iyo niyo ntego y'ijambo rye. That is the heading of today. Niwo murongo twasomye. That is the verse we've read. Dufite misiyo yo kuvuga ubutumwa, We have the message of speaking ariko the birabasaba gospel, guhinduka ubutumwa. but I am asking you to change into Reka a nihute message. cyane rero. We are going to move fast. Twasomye ijambo rivuga ngo, We learned the word we said. mu ncamake yaryo, In short, Pawulo yabwiye abantu Peter told the people, ngo muri urwandiko, it was written. muri urwandiko You are a message, it is written, rusomwa nande, which is led, rusomwa nande. which is led. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Pawulo yandikira abakorinto, When Peter was writing for the yari Corinthians, yarababwirije, he taught them ashinga itorero, and he made a church. ariko hinjiramo abantu batari beza, But they entered bad hinjiramo people. abantu b'ibinyoma They bavuga entered the ubutumwa. people who are not the truth. Noneho itorero And the church, biba ngombwa ko mbere y'uko ujya kuvuga y'ubutumwa before you preach, bagusaba urwandiko you have to write a letter rugaragaza imyitwarire yawe, which shows how you are. rwerekana ko uri umukozi w'Imana. Wherever you are going to be showing that you are a true child of God. Biba ngombwa ko kugira ngo ujyeho bigusaba So that you go there, you need to have
letter. abantu barabikora And the people did it. najya kuvuga ubutumwa When I go to preach, abwira mushumba ngo I tell the pastor, nshaka urwandiko rwo kujya kuvuga ubutumwa I need a letter to go and preach. pasera karumpa And the pastor will give me. nageraho ngiye kuvuga ubutumwa When I reach wherever I'm going to preach, ntarwerekana I'm going to show that letter. rwabagaho ruriho imyitwarire yanjye There were introduction there. hanyuma bakampa umwanya wo kuvuga And then they'll give you the time to ibyo speak. ngibyo babikoze When they did it, nabyo ntabwo byabaye igisubizo it wasn't an answer. kuko hinjiyemo abantu Because people, the entered people who gave some money or corruption. yes noneho Now, kuko mfite imico mibi because I have kandi bad nshaka manners kujya kuvuga ubutumwa and I want to go and preach, nkaza nkaha bishop akantu I come and give corruption. amubwira ngo mushumba I come and say, urabizi Pastor, neza ko ndi mubi you know me how I ariko live and kubw'inyungu that. mfite hariya But because the way I respect you, give me a letter, nkajya kuvuga ubutumwa I go and preach them. nkamuha amafaranga I'll pay money or corruption, do akanyandikira ko corruption, ndi mwiza and you let them I am a good ariko person, ndi mubi while I am a bad person. narangiza nkajya kuvuga ubutumwa And then I'll go and preach. ibyo ngibyo byabaye mu itorero ry'i Korinto There it happened in the church of Corinth. Pawulo rero amaze kumva ibi bintu When Peter heard all those things, nawe byamusabaga ngo nahagera it asked him when he leaves, nawe yerekana urwandiko he must show that letter. reba bishop yatangiye Elohimu The bishop began Elohim, imvune zose arazizi all the pain of reba heaviness itorero in them. rigeze See where the church kandi has reached, rirakomeje and it is ariko continuing. mbere y'uko yinjira ngo avuge ubutumwa But before he enters and amubwira ngo preach, bishop uzana urwandiko they rwerekana asked ibi. him to bring the paper which introduces Pawulo him. nawe rero byamusabye And Peter also had asked him ko nawe atanga urwandiko so that he must give the ariko letter. arababwira ngo oya And he says no, kugira ngo mubabo muri bo you must be whom you ni are. njyewe wababwirije ubutumwa It's I who preach the gospel to ushaka you. urwandiko ruturutse kuri njyewe rero Who wants a letter which comes ni from me? mwebwe rwandiko rwanjye You want the one in the ni mwebwe letters. rwandiko You rugaragaza want the ubuhamya letters which shows ni the... ukuvuga ngo aho kugira ngo ntange urwandiko Instead I give the letter imico yanjye over my manners. mwabakorinto mwe You Corinthians, uru rwandiko you are the letters. ni mwebwe rwandiko You rwacu are the letters of rusomwa ours. na bose Which is read by everyone. bigaragaza ko twabigishijwe Which shows that we preached and we niko teach. byari bimeze iri That's the jambo way rito it rivuga was. That's how the word says. ndashaka kuvuga gato cyane nihuse I want to talk about few mu minutes. minota mike cyane In few hours or minutes. abakorinto bari bantu bameze gute How are the Corinthians? mbere y'uko Pawulo ahura nabo Before Peter met them, bibiliya irabavuga ari abakristo the Bible says they were Christians. ariko Pawulo ahura nabo But when Peter met them, atangiza y'itorero when he began the hari church uko bari there, bameze there's the way they icyo were. nshaka kugarukaho gato That's what I want to come back on. Korinto The Corinthians, wari umujyi it was a town, cyangwa se wari umudugudu or maybe it was a place ukomeye cyane which was strong. w'ubugiriki It was a Greek. wari umujyi ukomeye cyane It was a big place, a big town, wo mu bugiriki which was in Greek. uyu mujyi rero This town, wahurirwagamo n'abantu benshi there were a lot of people meeting there b'abacuruzi who are sellers, nk'uko namwe muhuriye muri just like the way we've met here in abacuruzi Zambia. bahuriye hehe Just like the way Muri people Lusaka. have met in Lusaka. icyo gihe nabwo In that time also,